How many pair of eyes in the world? How many perspectives on the same view? Was it right when Antoine de Saint-Exupéry said, "The essential is invisible for the eyes. It is only with the heart that one can see rightly." Siempre vengo a ser abrazada por la naturaleza. Su voz sabia habla a través de todo lo que me rodea. Me cura de todo lo que los humanos hacen mal con ella. Miro al cielo y me veo como quien se mira en un espejo. Recuerdo que en mí viven los pájaros y las estrellas, y que las nubes serán el agua que llenen los ríos y alimenten nuevas primaveras. Me siento como el sol, que siempre asoma regalando su energía libre y creativa. Y en mi corazón brota la idea de que en nosotras vive la capacidad de regenerarnos como hierbas y algas que nacen después de los desastres, de transformarse en vida y ser semillas que echan raíces como constelaciones de nuevas formas de vida, que cuidan y cooperan en la inmensidad, sin fronteras, para poder sostenerse y co-crear maravillas. Όταν ήμουν μικρός, εγώ και αδερφός μου περνούσαμε όλα τα καλοκαίρια στο σπίτι των παππούδων μας, το οποίο βρισκόταν σε ένα μικρό χωριό στην Κρήτη. Οι γονείς μας δούλευαν και οι παππούδες μας ήταν υπεύθυνοι για εμάς. Κάθε πρωί ήταν η πιο όμορφη στιγμή της ημέρας. Θυμάμαι πηγαίναμε στην παραλία και θυμάμαι πως μετρούσαμε πόσα μπάνια είχαμε κάνει. Όποιος είχε κάνει τα περισσότερα από τους φίλους μου κέρδιζε. Όλοι οι φίλοι μας από το χωριό ήταν εκεί και ανυπομονούσαμε να παίξουμε. Αλλά ο παππούς μας πάντα μας ανάγκαζε να μαζέψουμε τα σκουπίδια που είχε βγάλει η θάλασσα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τότε δεν καταλαβαίναμε τι ακριβώς κάναμε, το κάναμε πρόχειρα, με το μυαλό μας να είναι ήδη στο παιχνίδι με τους φίλους μας. Όμως, όσο μεγάλωνα, θυμάμαι πως το έκανα μηχανικά και οι φίλοι μου με βοηθούσαν για να τελειώσω πιο γρήγορα και να παίξω μαζί τους. Μπορεί τότε να μην ήξερα την αξία αυτού που κάναμε, αλλά τώρα το καταλαβαίνω. Quand je regarde ce paysage, je me dis que cela pourrait être un peu partout. Ici, il s'agit de Aonø au Danemark. Mais je pourrais m'imaginer être sur les côtes de Normandie en France, ou en Nouvelle-Écosse au Canada, bien même en Camargue. Cette immensité me rend pleine de joie et réveille ma poésie intérieure. J'ai envie de lire des jolis mots et plonger mes pieds dans l'eau. J'ai envie d'aller discuter avec les oiseaux qui s'y baignent et m'envoler avec eux. La început, mă simt copleșită de tristețe și frică, ca și cum totul se destramă în jurul meu. Incertitudinea viitorului mă face să mă simt mică și neputincioasă, fără să știu cum aș putea schimba ceva. Apoi, din această teamă apare frustrarea. De ce nu putem toți mai mult pentru a rezolva problemele? Simt că eforturile mele sunt mici, dar realizez treptat că și acțiunile mici contează. Frustrarea se transformă în energie, iar fiecare pas înainte îmi aduce speranță și liniște. Încep să cred că orice gest poate inspira și că schimbarea, deși lentă, este posibilă. Speranța, bucuria și încrederea mă motivează să continui, știind că viitorul poate fi mai bun.